Bok ljudi, evo, duže vrijeme nije bilo, znam. Zima nije baš moje omiljeno godišnje doba, a i kratki dani me pomalo limitiraju. No imam jedan novi projekt za koji se moram pripremiti, pa krenimo na teren. Evo me, koliko vidite po tabli iza, nalazim se na Paki, to jest idem na utvrdu Paka. Čekam još malo pješačenja, pa dok uzmem opremu iz auta, nastavit ću priču. Prije nekih 2 mjeseca stigao mi je e-mail od profesorice Marine Šimek koja je vodila istraživanje na ovom lokalitetu i u njemu me pitala da li bi bio voljan napraviti jedan video koji bi služio kao predstavljanje za monografiju koju ona priprema. Da, sa zadovoljstvom, naravno, o tome smo već pričali i jako me razveselilo da ćemo to sad konačno i ostvariti. Evo, idem se požuriti gore do utvrde, malo je hladno, pa se vidimo. Prvi put kad sam potražio utvrdu Paka, završio sam na Čanjevu. Nisam pratio na nadvožnjaku oznake za utvrdu, niti sam vidio na ulazu u šumu i samo nastavio cestom. Tu je bila ova tabla za cestu Paka-Čanjevo i hodam, mislim si sad će markacija, sad će skretanje i tako, par kilometara i nađem se kod sasvim druge utvrde. Sad znam put pa idem gore. Arheološka istraživanja su dugotrajan proces i nimalo filmski uzbudljiva, a istraživači u Hrvatskoj se suočavaju sa nedostatkom sredstava, s nedostatkom potpore, a često i s nerazumijevanjem zašto je to istraživanje potrebno, zašto je potrebno istražiti nešto da bi poznavali vlastitu kulturnu i povijesnu baštinu. Na ovom području Hrvatske ima bezbroj neistraženih lokaliteta koji čekaju svoju priliku da ispričaju priču, no zub vremena im već polako nagriza pamćenje. U slučaju Pake radilo se o 9 godina istraživanja u kojeg je uloženo mnogo strasti, mnogo posvećenosti i mnogo vremena. Moj izazov je u filmu prikazati osobu koja je stajala iza svega, prikazati emocije koje su je vodile, prepreke s kojima se suočavala i na kraju osjećaje nakon što je cjelokupno istraživanje završeno. A o povijesti ćete čitati iz knjige. Evo, već je malo hladno, pa idem prema autu. Dosta je za danas, idem doma, hladno je već, vidimo se uskoro.